Li tredda li t-tarbija huwa wieħed mill-isbaħ rigali li jom tista' tagħti lill-ulieda. Fil-Breastfeeding Walking Clinic f'Mater Dei tingħata għajnuna individwali lil dawk l-ommijiet li jkunu jixtiequ għajnuna biex ireddaw l-itrabi tagħhom. Dan għaliex anke jekk dan huwa proċess naturali mhuwiex wieħed mingħajr diffikultà. Silva Kriċi għandha tifel ta' 13-il ġurnata u qaltilna li Kamila li weldet lil Daniel qed iżżur il-klinika ta' spiss. And of course, even for the baby is good because I want to carry on with breastfeeding. So they really help me. Helen Borch, qabla speċjalizzata fit-treddieħ, qaltilna li n-nisa jistaqsu ħafna mistoqsijiet bħal problemi biex it-tarbija tixrob u problemi tarqat fost l-oħrajn. Iltqajna wkoll ma' Priscilla Muscat li 4 xhur ilu kellha tarbija u llum irritornat lura x-xogħol. Sabiex inkompli intih il-ħalib ġifieri il-breastfeeding milk li huwa l-aħjar bażikament niġi hawnhekk ta' kuljum u nespressja l-ħalib. Niġi hawnhekk għandna breaks bażikament apposta niġi nofsija qisu fil-jum nespressja mbagħad inkun nista' nħalli l-ħalib mal-mama jew mal-kunjata meta jkun hemm it-tifel u għalmenu meta ma nkunx miegħu huwa xorta jibbenefika minn dan il-ħalib. U l-irġiel kemm qegħdin jipparteċipaw f'dan il-proċess importanti? What we find, the fathers, they all stay outside the room and they support each other. They all have a moan out there. We've suggested they need a table soccer and a billiard out there because it becomes the father's club. But they all accompany their wives, but we can't bring them in the room because of privacy issues. But they seem to support each other. Il-Gvern nieda politika għal konsultazzjoni dwar it-treddieħ ta' trabi. Il-Walking Club f'Mater Dei tiftaħ bejn it-3 u l-ħadd bejn it-8 u s-sija u n-nisa jistgħu jidħlu mingħajr bżonn ta' appuntament.